Dobroveče, poštovani prijatelji. Dobroveče i za poštovane zvanice na promociji zajedničke knjige hrvatskih i makedonskih aforizama Misaoni slapovi ili na makedonskom jeziku Mislovni vodopadi. Ponudom da se napravi zajednička knjiga aforizama je pravovremena reakcija naših kolega iz Udruge hrvatskih aforista i humorista i je velika stvar za razvoj aforistike na Balkanu jer otvara nove puteve saradnje. A to znači da je to inicijalna kapisla za pisce humora i satire koji na satiričan, humorističan, ali ponekad i na ironičan i sarkastičan način predočavaju život običnog čoveka. Cilj satire je da udari žig na sve ono što je van granice kontrole i što narušava korektan život građana naših zemalja. Aforističari, autori bilo humorističkih ili satiričnih aforizama, su kritičari nekih pojava, društvenog raslojavanja, ugroženost radnika sa malim platama, bogaćenje političara koji proklamiraju klasnu jednakost, a već su daleko odmakli od prosječnosti. Teme su različite, ali to sve ujedinjuje pisce aforizama koji svako na svoj način, stilom rada, ismejava, žigoše, ironizira, preuveličava, kako bi naterali čitaoce da se zamisli i probude da život mora da teče svojim tokom, ali niko nema pravo da menja pravila tog života. U ovoj zajedničkoj knjizi pasionirani čitalac i dobar poznavalac ove vrste literature videće da autori dveju zemalja obrađuju veliki broj tema, obuhvataju razne vrste aforizama, od filozofskih do one brojnije žestoke satire. Satira preovlađuje jer je u regionu Balkana dominantna društveno-politička i ekonomska situacija koja je relativno dramatična, da ne kažemo i krizna. Sve to navodi aforističare da stvaraju misaoni odbrambeni sistem u koji dominira borba protiv nesnosnosti i bezvoljnosti koji su za nekoga dostigli i vrhunac. Oštrina koja je odlika naših autora je u granicama koje određuje cenzor u glavi stvaralaca, što pokazuje da se radi o autorima koji imaju odličan pregled stanja u društvu u kome stvaraju. Zato su i ovi stvaraoci dokazali da nisu nikakvi đavoli koji ruše sistem ili neprijatelji društva, već su to ljudi sa visokim kapacitetom za poimanje društva. Prevod hrvatskih i makedonskih aforizama otvara mogućnost za univerzalnost koji dodiruje stanje u obe zemlje. To znači da su narodne muke i stanje u društvu istovetne ili narodno rečeno slične jaje jajetu. I moje obraćanje pred ovaj velelepni skup ne bi bio potpun ako ne ukažem da je ova knjiga i spoj dve kulture i novi putokaz u saradnji među dve bratske zemlje. Nadam se da će ovaj neopravdano zapostavljeni rod književnosti pronaći svoj put do čitalačke publike koja je žedna i gladna za ovakve vratolomije, ovakve bisere kao što su u knjizi čiju promociju nestrpljivo čekate. Poštovani prijatelji, primite iskrene pozdravi i zahvalnost što ste nam dali šansu da budemo zajedno i prikažemo svoje kvalitete pred hrvatskom čitalačkom publikom. Potrudit ćemo se da misaone slapove odradeno i na makedonskom jeziku. I na kraju, žao mi je što nisam sa vama, ali kao da sam sa vama, želim vam uspešnu promociju i dobru zabavu.